نداء الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، inkatan sin sasanglitan iwan sa taud-taud na pupudjihan tupot pa mahatinggi mahasutsi Allah subhanahu wa ta'ala amuin labiluwa na hazaman bihayaun mapatutto din magsyukur kita nyo kaniya hakarna wala kita nyo naawam sinin kita niyo piaabot niya kita nyo habulan tamba manamba imbarakat niya sarta tiyaupikan kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala magpuasa habulan 5 wayaw na muna imbulan Ramadan tumimpos kaniya. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Inyan amo na yan ang kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in majukup na to in bilangan simbulan Ramadan amun katluan adlaw 5 bayhaon napuasa na to hasupayal malalaggoon na to in Allah subhanahu wa ta'ala iwan makapagsyukur kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala na in wakto ini mga katotay manghuran na mga Islam labi luba na yan nendo natiranan sin FB kimi kita halayb sin kita niyo hanidaul Islam iba ni mga katotay manghuran na to mulya yan nendo unti mainghog tainghog sa kahawa mag-awotin wakto amun kiyabaksahan magtukbal sin pangadjian biya sin wakto ini indumungog nasihat murah-murahan tiopikan kita nusin Allah subhanahu wa ta'ala day na sabab yan mga katautay manghuran na mga Islam nasabot sin kaputswara kaina den diatiranan sin aikom inbiya ka mo ipon sin Allah ta'ala inbiya ka mo ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala amo in maghajat haulong niya amo in tumukbal sin pangadjian manunjuki hakalabihan sin al-Masjid al-Aqsa muna hazaman hawakto ini kita na to kiyasakupan na to in kahalan jimatu labi luwa nakita na to ha mga kanyus-nyusan sarta diungog na to ha mga kasuy-suyan labi luwa nakita na to ha social media yung mga suy-suy hatungod sing kahalan sin al-Masjid al-Aqsa amun suy-suy sa kahawa maglaway in adlaw rin naman na panagnaan pagpisuko si mga kiarugalan sin Allah subhanahu wa ta'ala amun ni mga Yahudi doon na pagpisuko nila ha mga kamusliman yaon din doon na al-Masjid al-Aqsa doon na hula Palestine magsusungin adlaw magsusunging sakit pangatayan
Yan na naman sintiap-tiap Muslim naggugulal bar iman. Magsusung insusan niya na nam nila. Kakarna yaon kikita nila. I mga katawtay manghuran nila Muslim. Pipis suko piupuhinga. Sambil miabot pa darajat. Piyagbuno sila. Piyagbuno i mga katawtay manghuran na to ka Musliman. Yaw nino nahula Palestine. Piyagbuno i mga kaanakan nila. Lapay na i mga kamaumasan sin sila. Sambil piyaghulukan sila mga misay lamon na hinang sawab kyajagjag si mga pamaybayan nila. Inyat to, asawab simpang pagdipen nila, paghalgain nila, apang laggoin nila sin Masjid Al-Aqsa. Hamaksud tumunay sin ibadat din doon halaw man niya. Karna inyaon, liaggo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasuway na to ingaton mga katawtay manghuran na mga agama Islam. In al-Masjid Al-Aqsa, atawakan pagtawagon Baitul Maqdis. Insya ini masjid. Sa laggo-laggo na masjid, napatindog din di hatibayhuan sin dunya. Sa laggo-laggo masjid piyag barakat sin mahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta im masjid ini, wayroon din ang mga naggugulal bar iman. Yaon im pag-iman alawm sin pangatayan niya, wat malingkan. Yalaggo niya im masjid. Amo na im Masjid Al-Aqsa, al-Masjid Al-Aqsa. Sartain Allah subhanahu wa ta'ala. Liaggo niya im Masjid Al-Aqsa. Doon hatiranan si mga pagtartanto niya. Doon na mga katartantuhan na mo intiyatanto sin Allah ta'ala hal Masjid Al-Aqsa. Doon hakitab niya mahamulya mo ng Quranul Karim. Iwan doon hadila si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dahil nasawab yan, mahal ka tuudin al-Masjid Al-Aqsa, halawum sin pangatayan sin tiap-tiap naggukwal bar iman. Nahabiyaya mga katawtay manghuran na mga agama Islam. Hadalam biyat to, sumabot kita nyo rin na mga kalabiyahan sin al-Masjid Al-Aqsa, atawakan Baitul Maqdis. Muna-muna, in al-Masjid Al-Aqsa, ahadul masajid at-thalatha al-mufaddalah. Ang buok siya rin na mga masjid, atawakan ang buok siya rin na to masjid, liaggo, among dihilan kalabiyahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda niya in Nabi sallallahu alaihi wasallam, nagimumunga na hadith niya. Hadith lang ka Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: La tashuddu ar-rihala illa ila thalathati masajid. Al-Masjidil Haram wa Masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal Masjid Al-Aqsa. Kaya riwayat Imam Bukhari wa Imam Muslim. Hadith law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam la tushaddu ar-rihal. In makna sin la tushaddu ar-rihal, hatin niya ayaw kamulong niya tumulak pauno-uno na hula atawakan tampat. Hamaksud in pagtulak nyo maumpatampat yaw na maksud tumunay simpag ibadat. Wat malingkan doon sadya hatu masjid. Doon sadya hatu masjid. Nauno raman into masjid ini makatawtay manghuran na mga agama Islam.
Panagnaan amunain al-Masjidul Haram. Amunain al-Masjidul Haram yaon din na Makkatul Mukarramah. Yaon din na Saudi Arabia. Na inyaon amunain panagnaan masjid. Nasabot si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuin bag kita magmaksud tumulak muna amunin katuon tay Masjidul Haram. Bang kita mawaya mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karuan niya. Amuna in al-Masjidun Nabawi Asy-Syarif. Atawakan Masjidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaon de do na hula Madinah. Amuin piag hijraan si Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amuna yan ini karwa masjid mapuasin al Masjidul Haram. Ini katunya amunain al Masjid al Aqsa. Amunain al Masjid al Aqsa atawakan Baitul Maqdis. Amuin yaunin doon kiabutang hahula Palestine. Yaunin on Madinatul Quds. Amuin piagnganan sing kaywanan agama biasin Kristyan biasin biasin mga Nasrani iban sin Yahud nyanan nila Jerusalem. Hadis ini mga katautay manghuran na mo agama Islam. Nasabot in al-Masjidul Haram, in al-Masjidul Nabawi, iban sin al-Masjid al-Aqsa, nasabot din in al-Masjidul Aqsa manunjoki hakalabiyahan iban sin kalaguan si masjid ini. Karena wala kita na awam mangbiyari ini kalaguan sin al-Masjidul Haram, iban sin al-Masjidul Nabawi. Sarta simuno rin doonin al-Masjid al-Aqsa. Suwayat to ibutang sin tiap-tiap Muslim papangatayan sin siya. Bang biari ini panglagguin niya sin al-Masjid al-Aqsa. Ay bang biari ini panglagguin niya sin al-Masjid al-Haram. Al-Masjid al-Nabawi. Wajib tiap-tiap Muslimin lagguin niya rin bin al-Masjid al-Aqsa. Damikyan din na mga kalabiyahan. Sin al-Masjid al-Aqsa. Annahu thani masjidin wudi'a fil ard. Di na mga kalabiyahan niya, siya na ini karwa masjid, nabangun, atawakan na patindog, den di hagin lupaan, den di dunya. Karena impanagnaan masjid, amunain al Masjidul Haram, amun panagnaan na patindog, den di hagin lupaan, ini karwa niya amunain al Masjidul Aqsa. Hadis Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hadis amun nangasubo inambok sahabat ya Abu Dharrin al-Ghifari radhiyallahu anhu wa ardah. Law sinambok sahabat ini ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwal. Law si sahabat mulia ini, ya kau daak sinallahu ta'ala, uno impanagnaan masjid kaya butang nendi hagin lupaan. Law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Masjidul Haram. Amunain al-Masjidul Haram yaon din Makkatul Mukarramah. Biara isab sing kebaita sin Allah taala parman niya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sabun natuod impanagnaan bay atawakan masjid na bangun. Hamaksud pag-ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amunan niya Makkatul Mukarramah. Sambil na nga subunay sab ina Abu Dharrin al-Ghifari radiyallahu anhu wa ardah. Thumma ayya Rasulullah. Pag-uus siya Rasulullah, uno ini karwa masjid na patindog mapuasin al Masjidul Haram.
Lawsin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam al-Masjidul Aqsa. Amunain al-Masjidul Aqsa. Sambil nga subunay sabin in Abu Dharr al-Ghifari radhiyallahu an, kam kana bainahuma ya Rasulullah. Pila tahun nin utan sin Masjidul Haram man sin al-Masjidul Aqsa. Lawsin Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 sana. 4 tahun. Artinya mauus man amuin napatindog ginal Masjidul Haram. Paglaway sin ka 4 tahun ang panapatindog ginal Masjidul Aqsa. Ang pasyupatan si Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadith, "Thumma aina ma adrakatka as-salah fasalli. Fa innal fadla fihi." Ang palawng niya bang so pamahawno-hawno kau binaybayan. Yabutan si sambahayang na sambahayang kau. Misan hawnogin lupaan, aon da karayawan niya law sin Nabi. Hatinya in hadith ini namay taikato taniyo. Day na makalabiyahan. Sinal Masjidul Aqsa, mapuas man nabangunin al Masjidul Haram. Doon na sunna kauniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Himinangin Allah Ta'ala para sababan supaya tumindogin al-Masjidul Aqsa. Biyating kalaguan si al-Masjidul Aqsa. Damikyan nila mga kalaguan at tawagan kalabihan sin al-Masjidul Aqsa annahu kiblatul muslimina al-ula. Siya impanagnaan kiblat simbang sa muslimin. Siya impanagnaan kiblat simbang sa muslimin. Bima'na bukun Makkatul Mukarram, bukun Ka'bah, impanagnaan kibla. Ahadith Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ahadith amo inki riwayat Simbarra, law Simbarra radhiyallahu anhu. Sallayna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa al-Masjid al-Aqsa 16 أو 17 شهرا ثم صرفه نحو القبلة. لو Simbarra radhiyallahu anhu wa ardah, simambahayang kami lugay na mo samambahayang kami serta iban si Nabi sallallahu alaihi wasallam tudyo pa al-Masjid al-Aqsa. Bimana amay yung kiblat nila. Halawom sinampu tag 6 bulan atawa kanampu tag 7 bulan. Mapuasyat to pialing na sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung pagsambahayang tudyo na matupa kaabayaw nino na Makkatul Mukarramah. Karena ay Nabi sallallahu alaihi wasallam asal tuod kabayaan niya in mapinda in kiblat harap matupa Ka'bah. Aparman sinallahu ta'ala qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatr al-Masjidil Haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ya Muhammad, bunal tuod kita namo in paghiwal-hiwal sin pamayhuan mo harap atinya tudyo pataas sin langit. In Nabi sallallahu alaihi wasallam maatud pataas sin langit karena ti matagad wahi din na Allah. Amun wahi mamayta isim papindahon na in kibla harap pa Makkatul Mukarramah. Nasambal timurunin ayat amun idinan na beitaan na sinallahu ta'ala in papapindahon na in kiblat si muslimin maong pa Masjidul Haram. Na in hadith nasabot na to kaina manunjoki in kalabiyahan sin al-Masjidul Aqsa in siya rin ha mga in siya na impanag na ang kiblat si muslimin hawala pa napatudyo in kiblat matto pa al-Ka'bah. Ini kaupat niya atawakan din na mga kalabiyahan sin al-Masjid al-Aqsa annahu masjidun fi ardin mubarakah. Sabun na tuurin Masjidul Aqsa atawakan in Baitul Maqdis
siya nabangon siya tawakan kaya butang siya rin naging lupaan piag barakat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya napatindog in Baitul Maqdis sa tawakan din Al-Masjidul Aqsa. Doon hagin lupaan, doon halupa mabarakat piag barakat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Impangyanom din doon. Iban piag barakat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga bungang kahoy rin doon. Haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Subhanalladzi asra bi'abadihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Magkulang maglabi imma na sin ayat. Mahasot si Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin asra bi'abadihi. Pag isra niya, inipon niya. Pag isra niya, inipon niya. Amuna in Nabi na Muhammad. Pag isra niya, inipon niya amuna in Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laylan minal masjidil haram. Artinya pag isra, sinallahu ta'ala inipon niya. Agad na inyawa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam iwan sin jasad niya. Bukum biya sin pamaham sin dukaing akidah. Bat in Nabi kuno nag-isra pa al-Masjidul Aqsa liaway sa tagainok. Hati niya yato rin pamaranan si Nabi sallallahu alaihi wasallam iwan niya ya Makkah. Iwan sin dukaing pamaham basa kuno in nag-isra niya warasin Nabi duna jasadi. Artinya niya warasin Nabi sallallahu alaihi wasallam yato rin in jasad sin Nabi Makkatul Mukarramah. In sahih artinya biruhihi wa jasadi. Nag-isra, pag-isra'in Nabi sallallahu alaihi wasallam din na Masjidul Haram fa al-Masjid al-Aqsa. Doon jara niya inyawan niya iwan sin jasad niya. Laylan minal Masjidil Haram hawak tu sindum. Sambil matutudyo ba Masjidul Aqsa alladhi barakna hawla. Amuin haantara sinal Masjidul Aqsa pag barakat sin Allah subhanahu wa ta'ala mga pangyanom din doon. Ingin lupaan din doon. Iwan si mga bungang kahoy, iwan si marukain pa. Bima namin atindi na mga kalabian sinal Masjidul Aqsa. In hula amun kiamutangan sinal Masjidul Aqsa mabarakat amun al-Quds. Kan nasa bukon sa jari na mga Muslim. In nakaingat sin kalabian sin al-Masjidul Aqsa. Labi luwa na mga Yahud, kaingatan nila. Mga Nasrani, kaingatan nila. Dahil na sabab yan, unin hinang si mga Yahud. Hinang nila Asima in al-Quds. Hinang nila capital city sinhula Israel. Maita nila hinang capital city. Asabab kaingatan nila in hula yaw mabarakat. Bukod sa diya Muslimi makaingat. Sambil mga Yahud. Na. Ami ating kalagguan sinal Masjidul Aqsa. Sarta rin ang mga kalabihan. Nasambot sin kaymanan ulama. Hatungod sin ayat amun nabasta na tukaina. Amun panagnan ayat sa suratul Isra. Law sin kaymanan ulama. Law lam takun li hadzal masjid illa hadhihi al-fadilah lakanat kafiyah. Bangsad jalaw niya wayroon na dukaing kalabiyahan sin Masjidul Aqsa. Wat malaing kan amurain na sabot suratul Isra panagnan ayat niya. Tanto tuodin panagnan tanto tuodin ayat na sabot na tukay na inyo mamarahin na amoy nagpatarrag sin kalabiyan sin al-Masjidul Aqsa. Amuin napatindog in al-Masjidul Aqsa rin doon. Hahula mabarakat. Damik yan din na makalabihan sin al-Masjidul Aqsa. Arduhu hiya ardul mahsyar wal mansyar. Ingin lupaan atawakanin hula yaun. Hula kiabutangan sin al-Masjidul Aqsa. Siyana in ardul mahsyar wal mansyar. Siyana ingin lupaan. Mahinang siya parang mahsyar adlaw kiyamah.
Amuin bangunon sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga ipon niya ang papunon niya rin doon katana supaya niya hukumun. Yaon din doon ha al-Masjidul Aqsa, doon ha al-Quds. Ahadith ni Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amun din kan Maimuna radhiyallahu anha wa ardaha. Awaktu in Maimuna radhiyallahu anha wa ardaha nangasubo siya para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis. Ya Rasulullah, pagpitwa ka ulong niya kamo atungod sin Baitul Maqdis, bimana suy-suy kami. Suy-suy kami ya kau daak sin Allah Ta'ala atungod sin Baitul Maqdis. Law sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiya ardul mahsyari wal mansyar. Siya na inggin lupaan, hinangon siya parang mahsyar sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw qiyamah. Amuin punon sin katan, pupunon sin Allah ta'ala katan sin ipon niya. Amuin biyangon niya, haadlaw qiyamah punon niya rin na supaya niya hukumon. Sarta inggin lupaan mapinda na. Bukun na ba singgin lupaan, amuin kaya sa sakupan sin kaymanan Muslim yan doon na Palestine. Mapinda na siya, pindahon na siya adlaw qiyamah. Yawma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Sa baba adlaw qiyamah, pindahon na. Inggin lupaan, sin dunya ini. Hati niya din na mga kalabiyahan. Sinal Masjid al-Aqsa, doon punon sin Allah subhanahu wa ta'ala din doon naging lupaan niya unin kataan sin ipon niya. Allahu Akbar. In hadith na sabot na to kaina, ang nagdaif kanya sumagawa, siyahi Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala, hapag takhrij niya si mga ahadith sin kitab Fadailus Syam. Fadailus Syam. Amo yato hindi na mga kalabihan sila al-Masjid al-Aqsa, in siya, kaya butang din doon, ahula mabarakat. Atawakan, kaya butang siya rin, atawakan yung ginlupaan niya mo ng Ardul Mahsyar wal Mansyar. Dahil na mga kalabihan, sinal Masjid al-Aqsa, in siya annahu masra Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. In siya ini, siya na in tutudjuhan sin tutudjuhan sin kapag isra sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amun kisah in Nabi sallallahu alaihi wasallam di matungkan ay nambuk hayop. Inlawan niya puti, amun pagbahasahon al-buraq. Sambil simakat siya apa al-buraq. Sambil yatod siya madto pa al-Masjidul Aqsa. Sambil yukutan yan al-buraq dito hapaghukutan si mga kura. Sambil pia inom siya, pia pi siya sin Jibril alaihi salam ang unin inumun niya. Alak katawa kakata sambil pini si Nabi sallallahu alaihi wasallam ing gatas. Sambil nakapag-imam in Nabi sallallahu alaihi wasallam ha mga kanabihan dito. Inyatto manunjo kiray sa bakalabian sinal Masjidul Aqsa. Insya tempat amo intiyudjuhan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hawak to siya pag-isra sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta amuray sa biyaw ning tempat minigin Nabi alaihi salatu wassalam nagmi'raj mato pataas sin langit. Dahil sa mga kalabian sin al-Masjidul Aqsa, as-salatu fihi tudha'af. Insam bahayang din doon al-Masjidul Aqsa, lipatun sin Allah subhanahu wa ta'ala impahala niya. In al-Masjidul Haram, nasabot hadith, amun hadith sahih, impagsambang ko nakasambahayang al-Masjidul Haram, biara ko nakasambahayang hanggatos ngay usambahayang. Biat tingkalago ang sipagsambayang al-Masjidul Haram. Sarta al-Masjid An-Nabawi Asy-Syarif.
dito ha Madinatun Nabawiyah, bangkaw nakasambahayang dito, biara kaw nakasambahayang hangi busambahayang. Adapun al-Masjidul Aqsa, aun hadith kaya riwayat dengan Abu Dharr radhiyallahu anhu wa ardah. Law sin Abu Dharr tadhakarna wa nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nagkasabot ha antara namo. Nagkasabot ha antara namo. Ahadarat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang uno waha in afdal masjid. Al-Masjidun Nabawi atawakan in Al-Masjidul Aqsa. Sambil piangasubo namo, sambil naasubo nila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya kauda aksin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno in lami afdal masjid. Masjidmu amun yaun nenun ha Madinah. Atawakan amun Al-Masjidul Aqsa. Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjidi hadha huwa afdal. In masjid ko ini, siya na in afdal. Afdal siya rin al-Masjidul Aqsa. Afdal siya din, afdalu min arba'i salawatin fihi. Afdal siya rin na upat tambahayang amun paragbuson siya al-Masjidul Aqsa. Nasambil yung dungan si mga ulama in hadith, bangso pa malong niya na al-Masjidun Nabawi. Bangkaw nakasambahayang din doon halawman niya, iban sinarwa niya. Biara kaw nakasambahayang hangibu sambahayang. Sambil yung dungan si mga ulama in hadith nasabot ta. In Masjidun Nabawi afdal siya din al-Masjidul Aqsa. Doon na upat sambahayang. Bimana afdal siya rin na upat sambahayang paragbuso na al-Masjidul Aqsa. Ay bimana in al-Masjidul Aqsa, bangkaw si mambahayang din doon halawman niya. Biara kaw nakasambahayang doang gatus kay man sambahayang. Amin atin piyamong si mga ulama. Allahu Akbar. Nari ko makabak masjid din dia hulata. Din dia Zamboanga natawakan Apinas, atawakan din dia Asia. Sambil mato ko pa mga Amerika. Mato ko pa mga dukaing hula. Except sin Al-Masjidul Haram, Al-Masjidul Nabawi, di ko makawak sambahayang. Amun law sinambok tao, bangko si mambahayang law niya masjid yaw nino na Santa Barbara atawa ka na unuhan na masjid intong basi sambayang mo kay man sambayang wayro. Atawakan kawaan sambahayang intong bas niya. Wayro sa sumagawain Al-Masjidul Aqsa. Minsan pabukon na siya yung pinakamataas tumbas sa sumagawa. Di kau makawak masjid biya kaniya amon tumbasan kau duang gatus kay man sambahayang. Amin atin din na makalabihan sila Al-Masjidul Aqsa. Dahil na sabab yan, mapatot na tiap-tiap Muslim buhi pahabiyayaon. In pangayoon niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, in ridjikian siya sin Allah ta'ala, sumambahayang Al-Masjidul Aqsa. Muna-muna pangayoon niya, hawala pa nakatupa Baitullahil Haram, hawala pa nakatupa Al-Masjidul Nabawi, ipangayoon niya na muna-muna. In makasambahayang siya pa Al-Masjidul Haram, in makasambahayang siya Al-Masjidul Nabawi, mahuliin pangayoon niya pa Allah ta'ala, hadig pa siya dagpakan sing kamatay. In pangayoon niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, hadig pa siya dagpakan sing kamatay, makasambahayang siya Al-Masjidul Aqsa. Murah-murahan ukabun sin Allah ta'ala katutan Al-Masjidul Aqsa. Serta din na makalabihan sin Al-Masjidul Aqsa. Aun hadith ke riwayat. Hadith lingkan Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma wa radhiyallahu anhuma. Sabda si Nabi na Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, lamma faraga Sulaimanu min bina'i Baitul Maqdis sa'ala Allah talatan. Law si Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawaktu man
hawak tuman nauwos na Nabi Allah Sulaiman alayhi salam. Di na pagbangon atawakan pagpatindog sin Baitul Maqdis. Atawakan sin al-Masjid al-Aqsa. Nangayo siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nangayo siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya Sulaiman alayhi salam. Nangindua siya pa Allah. Unim piya ngayo si Sulaiman. Nangayo siya tu perkala. Panagnaan hukman yusadipu hukmahu. Impanagna ang piyangayo si Sulaiman alayhi salam. Amunain taupikan siya sinallahu ta'ala. Atawakan anugharaan siya sinallahu ta'ala. Ingat. Ingat hapag hukum. Kumugda na hukuman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kumugdan hahukuman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Law si mga ulama maksud sinukuman nindi. Amuna in faslul khusumat bainan nas. Amuna in hukuman apabila humukum in Nabi Allah Sulaiman antara sinduan nagkakalo. Haantara si mga sila manusia o mga parkala nila wala na halulay. Apabila humukum in Sulaiman tanto tuod mahalulay in parkala makapagsulot induan nagkakalo. Namyustajab kanya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ini karwah yang ayo si Sulaiman alaihi salam atawakan si Sulaiman ibnu Dawud alaihi salam mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Piang ayo sin Allah taala piang ayo sin Sulaiman alaihi salam pa Allah taala amun ni karwa piang ayo niya indihilan siya kawasa atawakan pagmilik din di dunya. Sarta wayroon makasibo hakawa sa sin Sulaiman din ang sulag manusia. Kawasa piyangayo sin Sulaiman alayhi salam. Nawala kita nyo naawa makisa si Sulaiman. Piyagmilikan ning katan. Bukun sa jahat manusia yung piyagmilikan niya. Sambil mga kahayup-hayupan. Dihilan siya kawasa sin Allah Ta'ala. Makahati simbisara si mga kahayup-hayupan. Ulim naman tikat tayri wa utina min kulli shay. Sambilin mga bisara si manok-manok kahatian si Sulaiman alayhi salam. Sambil bukod sa kahayup-hayupan. Sambilin katan sing kajinjinan. Bang mga ibarat yaun din doon halima si Sulaiman katan ni mga kajinjinan. Sambil ni mga banan wagawas. Amo nasabot sa suratul Sad. Sambil ni mga kajinjinan may ingat magpatindog mga building iwan si mga gawas. Mga jin maglulurup dagat. Kaya pagmilikan da si Sulaiman alayhi salam. Na indua piyang ayo sin Sulaiman ini pa Allah subhanahu wa ta'ala hawak tuman nauus na siya. Nagpatindog sin Baitul Maqdis. Law sin Nabi sallallahu alayhi wasallam. Pakad u'tiyahuma. Na ini katupya ngayo si Sulaiman alayhi salam. Pa Allah subhanahu wa ta'ala. Law si Sulaiman alayhi salam. Law si Nabi sallallahu alayhi wasallam. Alla ya'tiya hadhal masjid. Alla ya'tiya hadhal masjid ahadun. La yuridu illa as-salata fihi. Illa kharaja min dhunubihi kayawmin waladathu ummu. Allahu akbar. Ini katupya ngayo si Sulaiman alayhi salam hawak tuman siya naubos na. Nagpatindog si Baitul Maqdis. Amuin wayroon dumatong Masjidul Aqsa hang sulag manusia. Amuin wayroon kabayaan niya dumatong Masjidul Aqsa bat malingkad tumuray si sambahayang halauman niya. Illa kharaja min dhunubihi kayawmin waladathu ummu. Biya sin sa pantun gimuwa inambuk manusia yon de na uno de na dusa niya. Biya sin sa pantun haadlo piag anak siya sin ina niya. Imbata-bata bang siya piag anak wayron dusa niya. Nabiat tura manusia. Bang so pa siya nakasambahayang al Masjidul Aqsa. Biya ra siya piag anak sin ina niya. Ang papiag anak sin ina niya. Nalaw si Nabi sallallahu alaihi wasallam
Hatupang pangaypya ngayon si Sulaiman alayhi salam, yustajab sin Allah subhanahu wa ta'ala in dua pia ngayon si Sulaiman, amunin hukuman, kumugda na hukuman niya iwan sin kawas sa wairun sumiwa akawasan niya. Adapun ini katulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam makna sin hadith. Inya angan-angan ko bang man mustajab na sin Allah Ta'ala in ikatupya ngayon sin Sulaiman alaihi salam. Na mari murah-murahan ay siyo-siyo imakasambahayang al-Masjidul Aqsa. Imadawhat niya ing karayawan be sinasabot si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Na inyat to mga katautay manghuran na mga agama Islam. Dain ha mga kalabihan sinal Masjidul Aqsa. Dain ha mga kalabihan sinal Masjidul Aqsa. Sarta din na mga kalabihan niya. Bang mga kato isya inipukaran si mga kanabihan. Doon nag-anak apo i mga kanabihan. Amo yung piyara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil naman na zaman si Nabi Allah Ibrahim alayhi salam. Sambil sa jamaong pa zaman si Nabi Allah Musa alayhi salam. Sambil pakaiba ng kanabihan. Nag-anak apo i mga kanabihan din doon. Inyat to rin na mga kalabihan sin al-Masjidul Aqsa. Na di ikapag ino-ino mga katautay manghuran ng mga agama Islam. Intaw tagapanghati sartaong pag-iman na laom sin pangatayan niya. Mayta siya mahansul. Mayta siya masusa. Mayta sumakiting pangatayan niya ahal kikita niya imal Masjidul Aqsa. Yulumuan si mga Yahudi alayhim la'natullah. Yulumuan si mga Yahud alayhim la'natullah. Amoy mga kiarurugalan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di kapag ino-ino. Karena in al-Masjidul Aqsa fi wijdanil muslimin. Yari din dia pangatayan sin mga bariman muslim. Dahil na sabab yan mga katautay manghuran ng mga agama Islam. Ahal kita na to. Bihaya uning kahalan sin katautay manghuran na to wala Palestine. Amuin nagdipen sila sin kahurmatan sila al-Masjidul Aqsa pasupaya makapag-ibadat sila rin doon alawang kasanyangan kasadyahitraan amo kay iluyaunin pamisuko kanila sin Yahudi pag-anyaya kanila sin Yahudi di na sabab yan lamurun na to sila hadua na to karna indua na to amo na isa kusog-kusog pakukus makusog pa rin na uno din harakin din na misa indua asin bar iman suway na to lamurun ima katautay manghuran na to muslima Palestine karna amuran yung kagaus-gausan si kita nyo imang indua sarta misambiat yung kagaus-gausan to tumtumon si kita indua siya na sa kusog-kusog na pakukusin bar iman mura-murahan bang man in mga katautay manghuran na to awla Palestine nagdipa sin al-Masjidul Aqsa sin hula al-Quds mula-murahan dilan pa sila kusog. Ganapan ing kusog iwan kaya sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta rijikian sila sin Allah ta'ala sin kasabar. Uno-unin musibak. Atawakan panukas dihil kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta pangayuon na to pa Allah ta'ala. Mura-murahan maukab nin al-Masjidul Aqsa. Karna wayro makagaus mo mukabi sin al-Masjidul Aqsa bot malingkad siya. Amunin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta pangayoon na to pa Allah ta'ala. Bawa kita nyo buhi. Hadi pa kita nyo dagpakan sing kamatay. Inrijikian kita nyo sin Allah. Amuin makabisita maumpahula Palestine. Makabisita maumpahula Al-Quds. Makabisita maumpa Al-Masjid Al-Aqsa. Amuin Al-Masjid Al-Aqsa. Amuin siya buta ti makalabiyahan niya. In mabisita na to in Al-Masjid Al-Aqsa qabla al-mamat. Hadi pa kita nyo dagpakan sing kamatay. Mura-murahan mga katautay manghuran na mga agama Islam bangman o mga nakawa na to pangadjian iwan mahinang sabab mga sila Muslim wayroon mga sila katautay manghuran Muslim amun wayroon din nung napangatayan ni al-Masjidul Aqsa mura-murahan na sabab si pangadjian ini maawon din doon yung paglasa iwan panglago nila sin al-Masjidul Aqsa damikyan ni mga sila ng lago sin al-Masjidul Aqsa kalo-kalo mahinang yung pangadjian ni gamani kasong sin paglasa iwan sin panglago ina sin al-Masjidul Aqsa
iban mahinang sabab amuin ikalamod nila hadwa ay mga katautay manghuran na to muslimun yatwa hula Palestine mura-murahan mga katautay manghuran na mga agama Islam tumubtob na sa jarito. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.